mikir ya orang rumah ngrep mari ngocain abak ro langsung tedung. Baban saya ngocain tak ngide tedung mak denggen. Gulisan mikir sini, aro mari ngocain engko ro langsung ngide ro. Baban saya ngocain pas tak nyaman tedung mak gendeng jan gula. Mangan mun orang sadar dan gadang make ngocain semisem. Patek gitu. Orang ngajur patek. Pas saya ngocain bang ngocah. Niko. Mak gelo ban. Saya ngocain. Coba nih ngocain engko. Ngoceh siapa? Ngoceh patek. Bukan jelas patek gitu. Patek saya ngoceh. Benih bamba. Renggerengan jadi. Masa renggerengan. Jak gula ning KTP tak nyamar renggerengan. Si bango gula mbian boleh barung. Ah kok sekut kok. Wah, barung. Mbian ajam. Mbian lele. Orang lau ajam tadi lele beri sejan gini embian telur itu datang di kebun binatang embian lele embian bebek males kok ya Allah bu nabas ke gula bu anak embian terjadi nak foto salih-salihah. Tapi tengki kiai, aku berempat tuh kiai. Antara tapi kan, tidak akan pernah ada apa-apanya kita selaku pendakwah, tukang pidato, jauhi seks bebas, jauhi saman liven, lu nang, laki bini jauhi, kan ini kan? Tapi pas bedah umpama di satu daerah tempat seporan. Tempat WTS umpama. Mun tukang pidato tak kira top WTS gitu. Tapi mun bade pemerintah yang paham agama terus kemudian tempat ingat gini petan datangani Pak Ngoca tutup pas. Artinya apa? Memang pemimpin itu harus kita cari pemimpin yang paham akan agama. Maning do iya bang yang kok guna bentang jadi keju neng rah lagi Junaidi Mukti kali toh alim lah Muhammad alim muslim bekta orang iya kalau lah apa tadi mungkin gulu bang jangan nih kan tak bisa memberantas maksiat tak bisa mun guni tak kira-kira ngaki mun guni kiai tak kira paham lagi mangana dekik kok laku pada Rabu jadi memang harus ada mangana membiang gik laku andi anak pah alem pah kuk laku jadi penentu kebijakan harapannya begitu pemuntuk putra nembiang mak lekuk laku jadi penentu kebijakan yang paham agama bolan menija bawa pulpen rimantian bener pidato sesejam mereka mon pulpen seret tompes mah muslim oleh babar bang Ngoca dua apa taringeng bolan tak patabar jadi ay coba patabar seratin bakuna jelurut kia jadi ay gua are tak bisa aja tapi binabi Rabu penentu kebijakan ajunan nanti potra laku salihah menjadi manusia luar biasa pak alim jadi penentu kebijakan papul benegala tutup dobar itu loh hebatnya paham gak? Demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.